I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Angikubingelele ngegama likaJesu kuphi nakuphi lapho ukhona khona ufulana nalithuba lelihle lekulalela i-Rhapsody yamaqiniso lokwencwadi yaNkulunkulu lebhalwe ngumfundisi Chris oyakhelwa DSC. Namuhla ngolwesibili tilishumi nemfica. Kanti-ke umfundisi Chris ufundisa ngesihloko lesithi livangeli lifanele libe yimvo lebaluleke kakhulu kuwe. Amen. Kanti-ke umfundisi uvula umlayito wakhe walomuhla ngencwadi yaMateyu 6:33 lapho-ke lithi livi laNkulunkulu kofa funani kucala umbuso waNkulunkulu kanye nekulunga kwakhe khona tonke timvo titakwengetelwa kini. Amen. Umfundisi uthi livangeli yimvo yekucala lebalulekile kuNkulunkulu. Kuyimvo lebaluleke kakhulu kuye ngoba lapho ngelivangeli kulunga kwaNkulunkulu kuyavedwa. Kuba seRoma 1:17. Waletha kuphila nekungaboli ekukhanyeni ngelivangeli. 2 Timothy 1:10. IBhayibheli lithi uNkulunkulu walithanda live kakhulu kangangekuthi wathi made wanikela ngemfutsana yakhe lekuphela kwayo kuze kuthi noma ngabe ngibani lokholwa ngiyo angabhubhi kofa abe nekuphila lokuphakade. John 3:16. Amen. uNkulunkulu wafumela Jesu ukuthi awufela tono delive kuze kuthi ngekukholwa nguye babe nekuphila. Kude lokubaluleke kakhulu kwendlula lokho. Kungiko kufanele wende livangeli libe yimvo lebalulekile kuwe. Lishumayele noma kukuphi ngemandla kanye nangelithambo lwamoya. Impilo yakho konke lokuphathelene nawe noko kuvele kugcile ngelizulu uma livangeli libalulekile kuwe. Amen. Likhaya lakho liba kulapho uNkulunkulu ahlala khona, indzawo yakhe yekusebentela. Tingilozi tihlale tiphuma tingena tenta imisebenzi lephakeme letiniketwe yona. Yenda livangeli libe yimvo lebalulekile kuwe futhi uyawuhlala njalo uhamba ekulungiselelweni lokuphakeme. Amen. Ngesikhathi unesifiso semvo lethide lizulu likwenda kube khona leni ngoba tingilozi zisebenza ngephansi kwemiyalo kuthi siqinisekise ukuthi yonke imvo ledzingako uyanikwa njengokubhala kwemhlabeni nakathi simakadze melusi wami ngeke ngeswele lutho. Dihlabelelo 23:1. Kwengeta lapho uma livangeli ligcila kwakho tingilozi letingcwele taNkulunkulu tisebenta kanye nawe kwehlukanisa titha kanye nekutigcina tehluliwe. IBhayibheli lithi ungeke wehlelwe ngemaso nesifo singeke sisonzele ekhaya lakho ngoba uNkulunkulu uyala tingilozi takhe ngawe tikulomvolode ekuhambeni kwakho konke. Dihlabelelo 91:10-11. Leyo impilo yemuntfu lozuza imiphefumulo. Tingilozi taNkulunkulu tihlala tisebenta esikhundleni sakho tifacata emakinobholangiwo futhi tenta isiqiniseko sokuthi timvo tiyakusebentela. Haleluya. Kuchubeka nesifundvo ungafunza 1 Corinthians 9:16, 2 Corinthians 5:18-19 naMakho 16:15-16. Amen. Kulesikhathi sanyalo ngidawucela-ke sishona umthandazo. Udawusho-ke emva kwami uthi livangeli liyimvo yekucala lebalulekile kimi futhi ngilishumayela noma kukuphi ngeluthambo kanye nangeshisekelo yamoya. Ngaloko tingilozi tisebenta kimi kanye nasefute nami. Tenta siciniseko sokuthi konke lengikudzingako ngiyaniketwa. Ngihamba ekuncobeni ngadi kuthi kude sikhali lesibadelwe mine lesitawuphumelela. Ngisebenta ngenhlakanipho lephakeme kanye nemusa. Ngihambisa umbuso wakho emhlabeni egameni laJesu. Amen. Ngiyathemba ukuthi uyijabulele kakhulu-ke i-Rhapsody yethu yalomuhla. Siyakumema kwekuthi wende Jesu Kristu inkosi yempilo yakho ngekuthandaza kanje. Oh Nkosi Nkulunkulu,
Ngiyakholelwa ngayo yonke inhliziyo yami eNkosini Jesu Kristu, imvodzana yaNkulunkulu lophilako. Ngiyakholwa wangifela nekutsi uNkulunkulu wamvusa kulabafile. Ngiyakholwa uyaphila lamuhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yempilo yami. Kusukela lamuhla ngaye nangeligama lakhe nekuphila lokuphakatha ngidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngekusindisa impilo yami. Nyalo sengumfana kaNkulunkulu. Haleluya. Siyakubongela nyalo sewumfana kaNkulunkulu.